arnga albis leng do ngapdeng subhai pi Haka ne ka tuition class leng ba kanei ka YouTube khamtam kiti menang chong class 12 menai ba di kiti kimen mut ban di tho kanei ka exam NEET pila ban cho chibon ba le ne ki ya la da pis ngap ha te kanei por ngan batai lum ngan batai lang buat ka khasi buat ka maram nomor ba kila don ki ba ong yanga ba ngan batai lang la kunu khniang banes ko thulang te ngan khle lang hang ne barsas ngap ha le se kitu ki bom dai maram ro ki sas ngu thu long ba ka jing ngap ha ka jong phi wat la ngapen mi ki keten maram ro hang ni khendiat ma te highest dang no kata kanai ka topik HIV Life Cycle of HIV ngan batai ya kanai ka Life Cycle of HIV ani ka mode of transmission mode of infection of HIV kumno kanai ka HIV ka kta hakano kurkom kanai ka HIV ka kta but hakano kurkom unai khniang HIV ani unai virus HIV utelun hakayong ïong unai kumno utelun hakajing jong unai HIV jong unai khniang HIV hangne ngathok tangya ka life cycle barika mode of infections akam thore ya ki yong batai ki mudban ong ki ne ki how it is transmitted how to prevent tenga kam thoi kita ki nrenga tho tangya kene ka mode of infection nomor nga mode bun batai wa tat ya kene ka mode of infections blood of new income te phila ban ong nga nda kata ngan batai phi kanai te choi kata khnang bun nam ta kayong kan kayong phi HIV virus is originated from the chimpanzees na kinai ki chimpanzees ki kan tengau ma kinai ki HIV virus ki wan ko na kinai ki kan tengau kisa pun sa priang lan ki bru and HIV virus it is belong to the family Retroviridae. Na kata daw na ngato retrovirus na maksudnya it is belong to the family Retroviridae. Udah na kata jong sem yung kita ki Retroviridae. Ban uhap po ka genus lentivirus no atau ka genus lentivirus. Te unai HIV virus udah jaj virus penco ya kayong jai AIDS AIDS nah te nalakikan ki virus kila ban long kila ban n ya ki DNA lani kila ban n ya ki RNA jaj virus ki per lawe virus hawe virus te unai virus HIV UN ya ki RNA hapo yang kini ki code protein code COAT disebutkan code kemudian tap detere longkah code kayong kobar kad long tak nang ka kobar ya una RNA virus ti RNA yang una HIV virus te kata chua bangan sedang bun batai kena life cycles kenang pun sengapkan bah virus hi barabar ju divide ju he ju san kat ba udang don shabar kat budang en ha bar yung kamet yung uno ubru kat ba udang en ha bar yung kamet yung uno ubru lan uno umarat lan uno yung thong une virus ucau divide ucau penroy re le jang de tat enda unai virus ucok bandrum tat enda unai virus ucok bandrum hapo yang ki sel yang kino ki yang tahu em de hentane usa sedang ban karoi nei bisa sukan ya kita ya bar ta hai sedang life cycles of HIV virus or the mode of infections of HIV hiji negador ne virus dari bede cells animal cells so une udah sel jong
or jonki animal. Let's say the cell jonki brew. Mara yang ni ro lapan hap ki animal no. Kat kum ka sense. Te menta nengkong hapor bau ne virus ulak sa priang ha uno brew ma. Enolak sa priang ha uno brew. Te une virus unrung hakamat bat nanda urung hakamat ulit poisaki cells. But yang ni lo the virus first the virus enters the body and then it enters the macrophage. Okay? Une virus nekong urung hano urung hakamat jong breu anda ada berung kamat jong breu usas dang badrung hakiniki macrophage. Kia ki macrophage? Ki macrophage ki de kita kenja cell ki bak kamlong special na. Ki kamlong special but ki nei ki cells ki no ki de ki jat cell ki men bam ya kino ki foreign particles la ne ki foreign organisms ki men rung hapo kamet ïong uta organism sen bala arung ki nei ki sedang banyokan ki macrophage but andak le nyokan ki bam ya kini kenja foreign particle teh na ya unai HIV virus bro ki men de ne ko ki macrophage naga ka daw unai HIV di rong ha kini macrophage unai virus rong ki macrophage. The virus enters the body and then the macrophage. Cirnai mudur. This is the retrovirus or the HIV virus having a code proteins unai udah tahu retrovirus ubu n ya kan ka code proteins ka ker tahu yar ya unai virus una po te kat ba udang n bar yung kamet yung go uno organisms unai virus ulang mekum ne sulong met tiak thai yang to klem da divide klem da multiply data enda unai virus virus data anda unai virus infected normal cell. Tak anda unai virus ulek ban attack lani ban rung hapo data anda virus urung hapo jong new cell but anda urung hapo jong cell kane ka code protein ka prana ka prana kani ka code protein anda ka code protein mentah hapo jong cell urung tang unai RNA urung tang une RNA jong une virus. But the RNA replicate to form viral DNA by enzyme reverse transcriptase by the process of reverse transcription process. Enda une virus urung hapo yung kineki cells yung kineki animals ne let's say jong kineki human enda urang na po kay kabajia une virus ulayo unsa yait lang bakata ka process kami angka reverse transcription process but haka ka process kan don ka jingkalam na RNA kin sami kiniki DNA kiniki pula yo pule ya kenika transcription process kisotop tambahang ni kamdai ribet transcription rekadai reverse transcription dai da transcription gamut na DNA sa RNA henry reverse transcription kadai RNA to DNA transcription DNA to RNA reverse transcription kemudian kompong dedere reverse kompong tikan kalana DNA na RNA hau DNA te unai RNA yang unai HIV RNA yang unai HIV virus ucat da kataka proses kabaki ongka reverse transcription viral DNA is produced by reverse transcriptase da utau enzyme reverse transcriptase tem kata unai RNA ulak kala DNA unai durang de RNA nol de DNA from RNA it converted into a DNA by the process of transcription with the help
of the enzyme reverse transcriptase. Ta unai u DNA kata dire ucu chong sa nanti the DNA now enters the nucleus of the cells. Nomor kini ki macrophage ro ki don ki nucleus te une u virus andala rong kini ki macrophage ulap dep snai ki DNA usarong no hapo jong kini ki nucleus jong kini ki macrophage pe ini DNA incorporated into the host cell DNA and direct the infect cell to produce virus. Direct the infected here. The DNA incorporated into the host cell's DNA and direct the infected cells to produce virus. And daw nay virus urung hapo yung nucleus yung utau cell ubude macrophage unsaya kendo iya kineki DNA tipo. Unsaya kendo iya kineki DNA. But enda urung hapo yung kineki virus la kendo kineki DNA unpun kala baro iya ka ya ki yung long yung kineki DNA unpun kala ya ki yung long DNA. Kabaya kata bisa pulih haki higher class, haka nukur kom open kala te ia menta kan kami ci bacin kan kedong unai DNA ma yang unai virus DNA nganu viral DNA unroh pojong nucleus pada ndaur pojong nucleus open kala ia kajing long jong kini nucleus ia kajing long jong kini DNA it direct okay the function of this DNA okay. But haka bakado namar ba la cha pencet hakini ki viral DNA yakini ki normal DNA menah nek po la cha pencet hakini ki viral DNA kini ki normal DNA bro mala cha pencet haki normal haki viral DNA menta kila yu ki kala lang no kajing long jong kini ki normal DNA hadin mala cha peniat ki kala viral DNA lang no kajing long kala long viral DNA te namar kata what kini ki viral DNA ro amud what kini ki normal DNA ro bla syak na syak pen kala ke jeng ki pen me kala ya kini ki HIV virus ki bathmai pe new viral RNA is produced by infected cells timta anda kil arung kini DNA hang ne hapo jong kini lapan kala lo ti kini ki jeng long jong kini hapo menta what kini ki cells jo kini ki DNA jo ni macrophage ro ki sedang ban trelang bat ban penme ya kini ki viral RNA ki bathmai ma ki penme ya kini ki viral RNA bathmai bat hene filai nami uneu viral DNA uba viral RNA uba thmai ne now nai u viral DNA thmai ki penmoit ya kineki virus ki thmai ni ki HIV virus ki thmai from the viral RNA from the new viral RNA it is they will produce the new viral the new HIV virus no kita penmoit ya kineki HIV virus ki thmai but nai fiji terlalu nai we kila moi laita salah ni laita nang kat kedota ditere but kini kin sa di attack back kin di attack back ya ki TH cell to choi kata te kila pun moi kini laita na laita li kila pun mi na une we te lada une ubreo ubal sakta ya kana ke jingpang AIDS lani bala sakta ha une HIV virus kumno lajak lengba ka blood transfusion lane lengba ka ji yo penun kamla ki needles ma bat une ubal sakta te hakni kar kompen kasa transfer nangne na une ubal sakta sha ubalong healthy lane sa ubakot bakia bat utaw bakot bakia ro usa sakta lang ma ta menta poi biang ne kini ki virus bathmai ini
Kini ki virus kini ktah silik ktah kini penjot ya the macrophage nomor dia kini ki macrophage cicang cina no penlong iya kena proses apa kini ki HIV virus ki me thamai te me thamai mula nangbon no nak kadau macrophage continue to produce virus particles and hence the macrophage are called as the HIV factory. Nak kadau iya kini ki macrophage lakhor ro baki de kini ki karkhana shna HIV virus nomor balai hakini lapan me sibon baki virus ki bathamai te ke ekaban dia la dalong kumta the virus particles kini ki virus ki mandang chumoit no kin sa di rong will enter the TH cells and destroy them. Kini ki virus kini no kini rong hakini ki TH cell kin rong hakini ki TH cell and dagi rong hakini ki TH cell ki penjot penpraya kini ki TH cell te ki kini ki TH cell kini ki TH cell ki dai ki bang jukot bor ki helper T cells selani kini ki CD4 cells ma sebab kini ki TH cell ki dai ki ba ju I signal bor ya no ya kini ki antibody ki I signal ya ki T cell ya ki B cell khna makin pen me kini ki antibody bakin la khun persa ya kini ki pathogen te namar ba kini ki TH cell ma kila syak ktah palat na habu kini ki TH cell kila syak ktah palat kila capan jot na destroy kila capan pra hano aspon pra ha kini ki HIV virus te habala capan pra kini ki HIV virus kai kapan dia with the decrease of the TH cell the immunity also decrease na as a result it cannot produce immune response to many disease. Namar kini ki TH cell kila cakta palat. Tiap cakta palat kini ki TH cell kabamut kanei kayong ïong chi bani khun percaya kini ki pathogen kamut kaladuna. Kanei kayong ïong chi bani khun percaya ya kini ki ïong jai kaladuna. Tin nak takadau ya abaka immune response kaladuna chibon ba ki ïong jai chilaban jo kibabon kiba cica ji sekan ba kini ki menco ya una HIV aden ba kala cakta kila banco ya kini ki yung jai tuberculosis kila banco ya kini ki toxoplasma bat ki bon ba ki yung jai teng ki en ki na menco let's say prep nihar ki budap de te chiao te ki burubin kreu ha but si bon ba ki jajong jai ki bukin sa cho haden buki cho ya kini ki HIV virus la ne kini ki yung jai AIDS nomor sel ya ki sa cho kita ki jajong jai kadau ko long bu ki nei ki antibody ki nei ki immune response ki la cakta haba ki TH cell ki cakta baru ka cakta akan ka system nomor ba environment IC kenal tidak environment IC kenal kemut cakta te nak kadau ki bon ba ki burugum cho HIV alane AIDS ki cho ya chi bon ba ki pen pau chi bon ba ki jajong jai deretat kendiat na jajong jai chi bon ba bar ki mencap wa ki mencap na kena jajong jai ki debe ki cap ha kar kom bu cakta ha ki wiki jat yong jai te kena ke desa phang kena ka HIV lane kena ka mode of infection of HIV kar kom ktah yung HIV ya ki menco yung na khniang lani kar kom chait long te kayong immune na HIV te la rafi income ya ban ong leno ka sñewkmen bat ngan sa cirti la rafi income ban batai saya kitiki prevention ki ya bro ngan sa cir nganti bat ngan sa batai te nam ta kata sngai khublai sibuan